Badwam Sunie, Yakwa Sepa, Yahoo, no Braston, say yes, I didn't come on. None say give us dear, to say Badwam show, no, a cocktail, a sandwiched, a jumaku. Now, Trebia, ye di, upon the home come away, no, Trebia near him, Papa, to say give us eyes on what but nay, no, who say, we say, ne Matthias some day, because if reaching a cometas, let's start your blank, we are not media cosicare, and near ma, ye de pepper fear, a man who dear who same Jina brother, no. And then OD4 ebedi hon komo OD4 mache papa mpacho mejoso na mpombo ko de nyame adom agyan ho ya mpacho mo so ye de nyakopon ase yenso ye ho ye Dr. Solomon Kwabi ne ho ye nyame adom de nyame ase de na se se de odwene Ghana fo ho na wo ma ye nsu papa no ma ye nu papa no mo sa ma ye niema say cleanliness is next to godliness o say ma ye niema di bedi hu ni no nyame nhira no o ma ne nkwatenten no onko so ntena se ya na adwuma no ensom ye saa nyame so nhira mo Ghana fo say ja ye ba ye mo so magye ye so we don't have a choice mo ma ye sampa adepa ne ton ne ho yes na ebre ne edon nyina no mo ne ye di dwa yes ebra mo no ye nuro na bem say afiade atwemu ukonu tekpo no tekpo no wo Navy Army Training School bi e wo Dabala okay say army for ne ye passing out Nana give her size. Oh wow. Oh sir. Give her size. And one idea you give her size. Oni omoje sachet no na omaje bottle no. Okay. Then you do new technical training school no na say baby you know. Nyama pane de give us yakase ye be som Ghana for ne de. Ya ye crowd say ye be so nti we de ma me fa bo ba kunkun ma me fa akwanya we so na me ma Mary Akpalo. Okay. Me man congratulations. No so na me go pass out. Oh okay. Congratulations and confirm no. Now other and then no ye be di community awa. And am the clean care product e na de aba. Now we got say ntin na give us ye be di clean care product ho nkomo. Won say na nse we da no emunye. Aye wia na ebo na emu na wia na ebo na emu ohye. Yes. Entin obo say na nse ni emfifi so na doso empenimfo egu omo enkola obia egu omo ntina nti aba enu ntina na ye de give us antiseptic aba wonsa obodi obeka so bia oba tan awakọ awo so aba na so di dware ne ma ne ni ama dabi sani a weda na ye ntino wonsa give us Dr. Solomon Kwabi ebre ne edo nyina ne ye ade na ye ne se all weather ebre ne edo nyina no obetumi aye ho adwuma enti pacho obi biara onim say wie eya onamu ekoba wo sorry koba bo won na kopa give us antiseptic ab na fe gu nsuom na eden na fe dware say won fifre so na egu ana say enya ngu ye no say ne bible kra kan say siesie hu fe sie na onim da eden ogefo no eden obeba enti patcho man twen say megu ansa enti give us antiseptic enu no bia nkona ne won konkompe na wontumi mo ne ho modern no fe ngunso no nware na sa heat no ay no woni pedua no mu no mpacho o say bre bia me no di nkwam say ye di edura somo ye antibacterial na say ye edura no tumi buama ne ku amankumankuma ye de ye mfa ye ni ehu enti mpacho give us antiseptic efie bia mu enkonko pebi yes odi gu nsuo mu dware se ne ba oni pedua no hunam na tumi abo ho pan bi so atimi so di gu WC mu na emu bia unfa hu ana se wo sink mpo no utumi di bi di gugu mu a na se sa on se mo toilet is WC cleaner no enti betumi a mix me say am WC cleaner asa no me tumi use we give us antiseptic ibi okay ne no tumi ade aboa utimi so peto afoforo no amia we kakra na why the mixture okay na say tumi aboa okay won say pampi no ebe say ya me ba me no be di infections nso ho nkomo enye ni nyina na ye nnamu enye ni nyina na eya enam nsuo ni enua ni de mu na mu ya ho nindie bia ya yete ye mbro no ye mfie ni ye mpatemu se ne ye di ehu ni empo ene ya fade ne ye ntade ye hye no na ho nimdie no eya na eden ehun so ehun hia because we no metimi di bi to me bag am de ba adwuma mu ti wawura WC so no timi hwie kakra peti nsuo ni ansa na bia nsuo ni bogu ho a
enko fire dey bia no catch Dr. Solomon kwa bise we no onye ni spray dey maye dey sanitizer no sure no miemia good WC no watena so wadaroma tuka catch wadaroma doctor so dey say be yo pa enti ba cho enye na ukoma ekon bia wo man mu a ubenya yen clean care product ibi okay ukọ China mall bia eni be bia ye ton ade bia na me pa cho du ho no ma ye ni ama ye ho anyina no e yade obetumi enya bi na won say na no we ka say me ban in that sequential order enti won say me di give us antiseptic see e di abrew ebra wo di dware na fifin so a won say wa sha atade na wie no eye den ara mfifiri na ate wo no nti no e so wo pe akade papa di esi na de tumi eyi samu amoni nya bia bakakotena akonwa ba bibia no enti patwa no ani give us rozone na say din no ya na ya ode no give us rozone eno so esi hormone na patwa no wasi uniama awie na wo ko yi ahata no na de kakra ye de aso nso na wo de atade na de edi enumu obi nso wo ha wo mpeso be ne sa na mo be so on the fra na ode esi eni samna ni nyina ansana we den wetumi akọ hata ni nyina no wo ya eboa e ma ne ku amuamu bi a wo sha atade mfifire be ye tateteto ni motuo mu ne sebi na asene na eyi ni nyina no den etumi eyi ni nyina den edi fi wo na amuamu bi asene ntumi mboa ne titiro eni bi a boxers eni ye panties bi ni sa na me nyina no na etumi ekukunkum muamu papa ye to bia de pede after wash wo mu hata na mframa gba na ata na we ye sweet scent smell okay triple S na esi ho no sa no aha enti ebetumi aboa na bibia no etumi akonka enti na ye give us rozone enu akire nso no oniam fita say your blanket say your bed sheet say your bed spread ni e kan ka ho nyina no ntade fita o curtains ni e kan nya no me pa cho give us rozone enu na ebetumi edi wa kagina mu na enu no etumi aboa ni etwa to esi ekire ho no enu na yo minti minimum na nkasa give us multi-purpose cleaner yes give us multi-purpose cleaner na me ba cho enu ni eyenie se mutase ye wa ha kama say reception mo de ebre bia mi bora ha mo reception na ye jeje metata give us ye adwuma mi remu anu ama mi so give us ye ni na say wotumi aje metata enti ba cho ye de clean eye task so ye de clean rubber carpet and afi terrazos ahodro enye nu nko a wo mo washing base ahodro ni nyina no wo hia give us multi-purpose cleaner na eye carpet na ya mo de mo na sisi so na we afuka na we esi nyina no wo pese hia wọ́n sẹ́ ẹ̀brẹ́ bíi give us ní ẹ̀yẹ pẹ́ yẹ sẹ́ ẹ̀yẹ ní sẹ́ ọ̀nàn no anásẹ̀ mpaboa ẹ̀hyẹ́ náà ó ti ní mu no ẹ̀sùn bẹ̀bí obiara kọ́nante bá ẹ̀fí ansa na ọbẹ̀ tena sẹ́ ní mpaboa n'ase atete anua ne nneɛma ahodoɔ ne nyinaa nso yɛ fi ne nkekaeɛ ɛmoamoa ahodoɔ bi nso wɔ mu ɛnti mpakyɛ onya give us multi-purpose cleaner no na wode clean anasɛ wode mmɔɔbe fam hɔnom no a menim sɛ woahu tiles awe na akye da tiles dodoɔ na awe na akye ɛno ka so na tiles we nye papa na ahya ase no na yɛ fɛ pa se dey as any do yes any be do because we nya give us multi-purpose cleaner na me kohoro me carpet fluffy one ni bi na ti se dey yetisu na na omo horo ye ni anya me fe ti na se me dey kɔ na me dey give us multi-purpose na me kɔgye ijai pepepe empampan so dey kama fa he no bi pe ne papa bi ato bi na number me ko bi e wo man mu obenya bi China mall bia obenya bi bebi e ton ade wo man mu bia de udodu aka so pe give us multi-purpose cleaner give us rozone and have a give us antiseptic and also aka so pe give us clean care product ni bia no onim say your glass cleaner wo ho your WC wo ho and ni e kan no e do so pa yensuo no so dey still that so e wo eno na ya abuju nsuo give us ice abuju nsuo papa e ba cho enkyere no do so enti obi nti bibia ase opese onya nkyere mu ne esen we a on free give us our home trophy so I will screen also there na mom no 0543 222 470 0543 222470 na one yen endi enkom na so obi pe give us clean care products ibio obi pe give us enu papa o obi pe give us ice say bia wanya yie wanya ayefro wo ye a party bi na open so papa dia so wo ho na na ye so nkokwan say say branding ma e kan bebusa e bia me ba outdoor me pesa mo de akra ne picture wow ye di udin no particular no bi bia ye ni nyina o give us
Once a company nyina Givers Industries. Yes. And industries no ne Herbal. Any what clinker product, any what mineral, any one soon. Nessa, but the answer be as a would this year be a free moon out by this year? Would you pan a picture, any details and a mamma? Now, they are no tarin soon who come branding, correct branding pa Mate, I come, but I say, I was say what different no, or free give us a catch and the clinker products home come, wouldn't say give us ice and so, yeah, what man son or more give us a papa and so ever when I shall be matter. Ya ba enkomotwetwe bi wo ha enkwada ye omumfie no enhyeda nkwa animu nanso me ka kire wo se obi aboa nkwada ye bia no ya wo kire mo kwan a ye fa so ebotire ye wo kwan ye fa so ye makeup kwan ye fa so pamade kwan ye fa so ye deco enkwada ya wo tete wo mo a ebe ye nwanwa ye bedi omo nkomo sesie na ye nhwe we mraza